تبارك الله عليك. بعد هادشي اللي كديري بعدا كنشجعوك صراحه. ديالنا مرحبا. الكسكس المغربي في الكوت ديفوار سان بيدرو. هاد السيدات تقوم بواحد العمل رائع صراحه. جمعات المغاربه دارت لهم كسكسو. خوتنا الله يحفظك. فرعون كول كسكسو. سير حل حل. شنو البروغرام اللي غنديرو دابا الاخوان؟ بروغرام باهي. كل واحد يهز تفصيله. اوف ومانا سيدي كره شي حاجه. طلع عارفه تعشقوا ستيبا كلشي جاي على رجليه والباقي في الطياره وانا في السياره ولا في البسكليت. نتوما المغاربه تعشقوا الصيبه كلشي جاي على رجليه واللي جاي في السياره ولا في السياره ولا في البسكليت. مدام صوف هذا ولدي ايمن زعرور، وهذه آية. هذا وليداتي عايشه معاهم. هذا هو راجلي، هذا ولدي، هذا هو السند ديالي. الحمد لله. كتهبطي المغرب؟ يلا كنت في دابا في الصيف. واش ولفتي هنا يعني؟ ولفت اكيد ولفت. واحد ملي كيشوف ولادو تيتربوا مزيان ويعني موفر الحمد لله الخدمه. البارح وانا كندور في سان بيدرو بارازار عيط ليا واحد السيد، مشيت لعنده وانا نهضر معاه، هو يفاجئني انه شاري لي تيكي ديال الماتش ديال نهار الحد، شاريه من نهار الاثنين. حاجه اللي صدمتني بزاف، زيد عليها الحب ديالو الكبير للمنتخب المغربي. قال لي عيطت عليك جي با بوزوان د لارجون ولا شي حاجه، عيطت عليك غير باش نقول لك باللي حنا لي زيفواريان كنبغيو بزاف المغاربه. بونجور. Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. T'es revenu. Ça Ouais, va? ouais, Comment ça vous va. passez? Ouais, ok. Tu sens bien? Ouais. C'est quoi déjà votre nom? C'est Ario. Ario, je peux voir votre ticket? Oui, c'est un peu bon. Voilà. Merci. Voici mon ticket pour le dimanche. Pour le dimanche. Voilà. J'ai acheté mon ticket depuis le lundi. Ouais, du Maroc. C'est son billet. Voilà. Maintenant, hier, j'ai dit qu'il me faut un t-shirt Voilà. pour pouvoir mieux supporter. Et moi j'ai ramené le t-shirt. Ok. Et on va aller toutes les deux pour supporter l'équipe nationale le dimanche. Voilà. Inch'Allah. Le dernier match, tu n'as pas été dans le terrain? Non, je n'ai pas été là-bas. Je me suis précipité pour le dimanche. J'ai pu prendre mon ticket lundi. T'as pas de travail pour le Non, dimanche? dimanche, je ne travaille pas. Voilà, Donc, tu je es libre. suis avec le Maroc. Le Maroc, Voilà, Inch'Allah. le Maroc, la Côte Inch'Allah. d'Ivoire. Mon joueur préféré, c'est Ziyech. C'est JS. Voilà. Et pourquoi vous supportez les Marocains? Puisque nous sommes des frères. Ouais. Voilà, le Maroc, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. Ouais. Ils sont les bienvenus chez nous en Côte d'Ivoire pour la fête. C'est pour ça que j'ai acheté mon ticket pour aller crier. Alléluia. Inch'Allah la victoire. Tu peux me donner un petit message pour les Marocains? Je leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'il ait. Merci beaucoup. Inch'Allah. Ouais, je suis marocain, supporter numéro 1. On va aller tous les deux pour supporter l'équipe nationale. Au stade, au stade. Les Ivoiriens marocains. Voilà, Inch'Allah. C'est la famille. مشي معانا
Jésus. Donne ta vie à Jésus. Voilà, tu vas dans le Maroc. 3 victoires, 0 plein Maroc. هذه مبادرة ديالك ياك مبادرة فردية ديالك فردية من وجدة ياك تاع من وجدة هذه الكوت ديفوار وهذه 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 الكوت ديفوار هذه الكوت ديفوار وهذه الكوت ديفوار وهذه الكوت ديفوار هذه الكوت ديفوار وهذه 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 الكوت ديفوار يلا يلا